anda mandun shang kwas nyak mala non roasni an wala shankaro ka paikel ron kina dangro ide jan dangro ide bakel bana rointin kono lat kurien bana keling tandien ka breaking news ni tandien don ka normal iba jo bana kwen gwas me kenyam gorjeno beje tuke dungambel okay ba tuke dungambela bana kula we ka report dung dej ka machal ka SSPDF men cha George raran walle dine spilayo bana rajbo ka kwiwut ka machal ka lol gat kot jo chalat ko gorjeno dine de kontinte mun lwal de kanak secretary dane chalat kan Nasir kan wulang ka long shuk so bana wutin no walle kenyam gorjeno bana raj kamanana tuok ka gambela ken kononia mi jiram jirit gwasame berkamal de jogono up new year ko antama to kon ka ron jidit kare runga ma jidida me tie ka tan wan lat ko dien tin long ron jidida me bala ron juj ka kon ko be kon gon tar bana je joj bu ko do kon kam juj jeg yalla ko na chalat wi dan ne ka ron kina dangro wudi jan dangro de diech ki e wojok ron kin dangro jan dangro bakala la ron mo ga ko kon bana report me bana je link ka kwi gambela kenya doran ka gambela dio je shatun wan sha ka ling to kon ko gan mane kon te lat ko kon dial kon lat ko rodien no mi jogo social media de jek no mo le rode bana report me bana je linkel ke kwi gambela ken kon we gatin ko kien doran ka gambela pan ci kon ngaje gwan wo te ke mi ci tuok bar ci kana gorno de kan nuare de kan ka wonak pull down ke report shanong ka kore shika clash ke chikrum ke dini federal nyin Ethiopia doran ka gambela chada kreu te mishalo peno te kujdanan te newland teten openo jen gwadaran te muktap to wanti gitin ba ke kujdanan te ber gitin en kujmo karwade ci bari gana occupied alo gwam tigitina dorian wa kan charen mobilize ne pan alo de kan wade kan ga yan match ke new year me chirmala kona ling and then ci kan already alga bono de kan pull down de kan yan match ba ka jawdan chalat ci kuma ka ci lok bat ci kan lok wa ci ci clash ke kuma ci kor mo to kamdien alo joj ke so right now sha ber pangina dial cha ga gwa dan tigitin tig shene ken no ne pan an wala bacha ala do security gwa telerek doro be ka gambela security gwa dan tirik tina doro mo tigitin kan berone gwa the we doro shal ke iler chala do no an winimi wa tigitin ko dong de kana de kan yan match ba chala do to kuma federal teten alo ga ke ne me report mi chalat amene berin konti ka social media ga kan ba no dini federal gang kan nuare ko cha ko luk de bunki de kuma report den gwasmo ka jen gambela bo che jojo gwanu chukume che take step niti chakan ta dan let ber kotkan kon ga je ka social media no te mun mishana match ne kan kon ga shud mon no ka kwarkene kon te gambela chitine kon la politician ken bitka ko kanere konan kwa nere konti lat ke je kwa ka sponsor ke moy ko kwak ko bukan wor bukan ka nek kan wori re kan kan wor ba alo la kan ka ambush da domne ci konen ci ga bans to wan man torbeli kan nek kon ci konen bon nek kon ke kebni go dialati nek ber nek kan content namo chay moy ko nguk federal ka jodana chalat no chane dial chaga kep cha kwar wan ka kan ber chaga kep la kwar kontin tin ge no dong tiga tet cha kwar ken chaga kep chalat bono ba chaga kep menene kontin la kwar police commissioner ka kan ber la kwar ken dit ko ngai ko tuok chaga kebo
anyok bone chala do jete ka tan wer bari ake bone tila kwara bone within Gambela dio je lat kana mo federal government ko gor kana ba tarka mandan len marudin ke je ba gi teka cha kebo mena kwara bol ka jodan chalat ko bol ti ka kwere so kwere mo gwasi dan chalo goni alemitun wo ka ko je jodan chalat bara ina je jojo gwano chi federal ti kana ke ko batin yala konto ba ko ngach en ram mo me cha gu no dong ram de te tet ka ko je kume jer mai kon yal me mai ke liwo federal government no bera kan de kon nyon ga Gambela chicken social media chicken dak lat ke de chodian lot no ka ta ram jo kano mele jene mijak anta me jojo gwano kap ke ko ba mal ba jeno but situation ku je tin wartin telerek situation ku je dana te bertin ku yer ka ko peno nyen gwada dana tele tung ya leptin tele meletin amana buin bo tung ken mot ka gaka so na mo meritin anyok report cha anyok melat ka gwasa me ber kenere content la ber special teram kel mela police ka ke melawe ka social media then che rajen wone ne jene ka muktab da to muktab ka de jene ben wer kon la lat be connection adanan walat wajeto so na me dere kulu we ka ye ka kor gwaze chu me changa chala den wona rande ro de report pan ke je kane ko la lat ke Gambele de go report wadan tigitin ke de ko let ban ngai kon diale kane kon lat ke no ba target ber ka joran chala de ken so na me gore duole kane de kon inte ka lat ka Gambele ko mu yowe ka ba jinak bi ngaji no ba lo lan mal koru telam ba la de nungu kwidi ajen mo goro on tema ka jen gwasme goro jen ode ne dialde ka ngaji no ka ngane la do la ja moy ko nguk miti ko kor mi tuok no ka chero de nyuk ne ka tungwan ba moy ko nguk ko run tek du te ka line ke jen kujimo so na me report mo dong de nywa ye kel ke Gambela ngot situation ngot tense but men chala jene nyok wa basni ke torbeli wa jel ka tet kume ka ta dan shari report chala ke je so der we ka yeno no ramajel de la no telerek ko federal government tetin ko en business mi chero da kapchong amene de kontin la buin painken la tol tune ken so gor kan no dong de business de la de jermen yen tama kan ke action federal government ko benetin kona te tet tilabar baga dil kep ke baga te kaman jaga dan let ken ken de kan ka par dien by the way par no mo jen par na nang nuer ne chang ne run so jen lat ka mon wo cha ne ken cha tanen cha ka kep bana other report bana ka link gwasen be bana we ka report ana do dien report do dien me balla mana talk re wit ka sa Sudan ko la don nuere jen ban link kelo dio jeru dan dial chane ngajin walle ka social media kelo no men chora la re munlal chukona dial kon chana kanen chukona ngaje gwanu kori ka kore uchiro talk by the way kore chi ka talk kore uchi ka talk kan kore to kor ku mespelayo gwada dana tie ke dorshal ke me Kenya gwada inshallah na dapal na me jen merode kore nyam kore talk doran chirman channeling ka dorshal ke UI kero de ti bana right tin ke bana focus tin diodi na bana nyoko melin kona ba gwasme bala dugut ke mishal ke me lolgar kot ke report dana chalada online mi shawara ga chejo gor kala de jen wode lo nuer de mo ke project lo dana dere ka nakshire me dana chalat ka nasir ano kana dorshal ke me iburi bi idea ci kondi ale kon lat ke ci konanen right now ci proposal lo den ci nyom to be je ko kuma kirmi yadit ko bana ba ka bu nyok renal bana kulu we ga dunde chana men right ke kan rawde tine men yam gwasa me men bana nyak ano ke men dong de ko dan palpin ke lieng de kenyam bala ye ga dan ci tuok kayuai am gorno ban nyak ye kel gwasa men SSPD aptintere which ku ror cha ka Josh Kendial ci kuma SPLIO ka Josh Kendial ci kan clear out SSPDF te ci raj me change kan inten pai wen go e de ni SPLIO ci ne de kontel civilian ka ci allow no big trade SPLIO force pin Dr. Machar wa ci ken key military garrison key base ko county chicken cap no ka jen Friday me chala no nene and gwadana shakef wa very important a significant shift in territorial control as fighting intensified gwadana nyina tin cha base dien ka base shakef wa base very important ke garrison manana ti dini SSPDF tin
na mo charge ke ka dor shwal ke yai jen che fall ajen headquarter ka uror county ka jonglei state ka headquarter ka SSPDF ajen base den dini jen ka gwan bar jojo gwan won walle en base mo charge dak cha so Sudan People Defense Force SSPDF cha ka joj ka juny medit law nuer kiene re kontin langweni nuori kene dini SPLA yo ka jodan chalat wa cha ka joj ka wa cha ka joj no gwada dana tie ka wat wa ka ke tie ka wat ka wa ken wa chete kering medire long bichi to ka ta ko dana jito wa chi lo salong no ka jodan chalat Lieutenant Kolkor Nyang Mabor Charwach Jaram Dala spokesperson ko kuma SPLA mayo jen charwach ke radio ki radio tamazu chi ka rwach ta jetich no ka ta dana chi korche to ga je ka yuai ka jen Friday me chela do ne kur je teke ta na tungwan na kur gwada ba di ne SSPD ba kule yonyo ke ba kule joj ajene force dien ki force SPLA IO chicken de ni SSPDF chicken ga joj chicken jomo chicken lat ajene chinei ka joj ka patai kana pabong kol na mabor chela do ne ajene kurtung ne ka ta dioka wala 3 am ka weather ajene choje to lead ka total capture of the town by daybreak ajene baka run wangalong shuken UI shuken a cap ke joran chalat ajen taran chikan lat ke gwaseme gorjeno ba jodo be nyak ya kel ko di yente ka lieng kamandan chikan lat gwaseme brodu palika ke brodu palpin ke lieng do chan jamen linkel no I would like to officially announce the falling of UI town to the gallant force of SPLM SPLA-IO this morning. What happened? SPLA-IO forces went to a place called Pabong. That is 15 kilometers from UI. That was yesterday. But in the early morning at around 3 a.m., the SPLA launched an attack into this SPLA-IO position. So in the response, SPLA-IO pushed them back, leading our force to pursue them, and finally, SPLA-IO force overran the town of UI from SSPDF. So as we speak now, UI town is in control of SPLA-IO. Chigajo shalinga jen Ramadan la spokesperson ko kuma SPLA-IO jen chirwa jone chikala no they are in control of UI kia gwata dan and base state and la base dung SSPDF chikala no chikana kefke leon gwasamo na me joma chikana lat ka tanda na chikoria to gaje no ka kwiliet kana kwiboni ano jen kan verify it right now no kene dichi liwone kene dichi taka bodo ne ma borche confirm no ne dini dambangwan ka SPLA-IO wa chake evacuate chaka kam Medicine Sans Frontiers ray wikalankan and winimi awakene kan ka bot dini dambangwan chala do ne SPLA-IO charen mat kel kenwer wai army lo ka juch SSPDF soldier joy ken dini SSPDF ko joran chalat gwasme chenyo la do ne ajene Peter Dak Wilwot Ramecha kwanya SPLA-IO acting chairperson yen Nathaniel ajen chaje kwanya tamo right now ala commissioner dunguror ka baje ladlet geo kaje balarun kene it will be officially sworn in maybe next tomorrow on the day to come ko jodan chikana lat gwasmeni so SPLA-IO kinetic control dung UI right now right corner Major General Lure Kong Ajaram Dala spokesperson ke dini SSPDF che decline ke jela do nene ajeni she denied no tele laws ke kana kan garrison dien and the UI kana kana concap ajeni kana kef ajeni right chief of defense forces ka joran chala de kana man chala de dini SPLA-IO
kene she talk kene UI Garrison kana kon ke ko joran kan lat keje. However, Gwazame Galwakret, a member of Jonglei State Assembly, Ramdana Kule Chwanka Kiuro, Chia confirm no nene. En rega mom shalka mo UI ton a watch a fall taping SPLA I won't tamam right corner. Jen chup dor shalke tiam payam kajan wa bewe dor shalke dukanti che red che la do no. Can you can on go they can we have been trying to relocate him since the town was overrun kajoran kalat was anyway listen to this message. This morning the forces of SLMIO they managed to capture the town. So up to this time no concrete information which we have received because the network is not there. So jen shaling agwaz mani sha in town ke liu charge kep de ni aspila yo chen million kon magwaz mani. So right now I'm right corner ne the content ka duk padiet sikala no sha me di chakaling throughout the night gwaze dan to korea talk tin ka ta diok ka wer so kormi di che korma tot no ne the content ka patwet kene pa judbo wa sha dur ken cha ban ping ko dong chi kursi ka de chop ka joran chalat gwas mani wa chi ka dual ko dong bu kor bu ka mu ko wonyam chi kala do ne kene chol machar local resident ka duk padiet chala situation is very tense and civilians are the ones suffering the most ka joran chala chana milling gwadam. Some people are talking to their relative on the other side, but news are coming in that people are running, the other side of Patuet and Pajut. Yeah, and area na to wa kwa ke evacuate the civilian ko korgo je no dong badit so jen jordana chora la dan gwasme so man bianga jene la UA cha jakaf ka cha base dung government military cha je chot kelio and a country predominantly lower counties nirol uror ka kubo wa kan dia right now right corner wa gor ke je en teleran SSPDM banentin wa SSPDF wa ken gwadan buga min ngor gatin tama da la padin kana pulturuk area ken godang rawati ga jodan chalat no so michir kana me jena dana shaling ni me ala no yene kon la civilian re which we me de yen de ke evacuate KSPLA yo control area so we mean that chikume cha korche jongo right now jen korche benna to duel ni tama so na me amila rode ke kwi duar shal kamo AUI so chikon ngaje no cha control already kume SPLA yo bana we ka report dien gwas me de kon nyoko milin kone report me bo bala report dun kume SPLA mayo gwan me chikan dor shal ke na da pal chikan kap wa na da pal jente ke equatoria no bana report bana jelinkel wa chi community to gray which in winimi ka na da pal kam kume SSPDF ka chala no cha ne tingwan cha ganetin bana kelin ka jen report me ni kari pore me jo mashalat ka radio tamazuch ke deni SSPDF kene deni SPLA yoten kone chirum na bana jelinkel awa baka wa chi kurche to kam South Sudan People Defense Force kene opposition ala SPLA IO was ke strategic board town metike Kenya chi local official kene witness kon la nen chikan lar na mone kene kurche to ka gwada chalka na da pal checkpoint kaka poeta East County mentike Eastern Equatoria chikor moja to kam SSPDF ken SPLA IO nada pal jene border meten winimi okay but ke Jordan chalat gwasame wati ka border kam South Sudan ken Kenya ano movie na ke Kenya port of Mombasa ngai kon port ta thong la Kenyan port ka Mombasa local ship che right ke radio tamazuch ke jen ta dan chigor che to gaje ramme ken shure ken jalat chela do ne ajene ke ta dij bakawa 5 a.m. in the morning ken chiga mechi de chicken kaling no chine ken chiga la ngai no dongo no a new year celebration but ken chiga la new year celebration kuromo tuoka kam SSPDF Canadian SPLA chi ship che la do ne ke report dan chelat ajene cha de dangwan kitla de SSPDF cha kanak re kuromo karamkel mila civilian mishamoy kabot gwa dan chi ko je toktin
ajene kan tin kon tin ma kana jel kan ke meti did along no lo we mean that take a lot of explosion mi talk gwadan bokarodian tin cha jo mo cha jala den ka kore cha na da palton cha yu kep deni SPLIO chicken lado ne chicken na da pal chicken kep duno gwad me wa kana confirm radio ta mazuch duno Major General Lure Kong Ramadan SSPD military spokesperson to decline to confirm or deny the situation in Nadapal. Tell me chicken but Chinese Condila Dina SPLIO chicken confirm no which are the cap they need SPLIO. Capoeira is County Commissioner Wun Michel K. Stevie Louisio, che confirm no chikor mo at work, but can a detail can kalat kodwal can ke SSPD in case which information to a you will talk, don't they can so connect tell me chicken lot. So Chikalado, it is not the right time for them to talk. Kajoran you can lat kaja. Ngai kona no Michigan me right now katibaj batch chiramngai kona. Chala no chala kurmudid but cha confirm and no cha gwada mo cha kef. Civil society group would the chalke Lokange Agostino Coeta che condemn violence me. Sharai ko de yene to kondela dines SPDF kan dines pele I won wo sha denye gwada dan to civil antigatin. Kani so Sudan chik exhausted ka cordial kon lat Corodian ano che jo mo che jalat changelinkel. This morning at around 5, there is a group of armed men that attack Canada at the checkpoint there. It is really bad because the government and these factions of IO should also make sure that they deal with their issues amicably. Because I know attacks are done in every town. They also cause damage to civilians, panic, looting, raping. Please let them also spare the citizens because we are tired of war in South Sudan. But we condemn it to the strongest time possible. So German Charles so George General in economies advisor Eastern Equatoria governor Jen Chapil ko de right ni kuma SPLIO ken kuma SPDF de ke dialogue ye de kan right de kan la de no bana ko ban ngai kone kuma kirim yadi chemal che guru de na de ke nyur men ko mal dio jen go che Dr. Macha che de lun ke che ka right. So right now, Nadapal jen dormi bumbum ko jen wati ke border gwada dan la trade la be ke je ki nyinya gane so much ade ke be ni SPLIO na me below KSSPDF ka jodan shalat. Menyodo SPLIO ken SSPDF che ka clashin winimi so chi SPLIO chi ken de ni SSPDF ke chi ken SSPDF garrison mentre wishin winimi chi ken kef ka jodan shalat ki chi ken na chi ken gajuj. So right now, agenda on the road of Guasmani, what do you think? We know and Queen Quarba William. Right now, you can get Jonglei State, Chador Chalkay, Chajakef. Right now, Chang SSPD of Chicatel Guam Nurkatin. Why they do not even have a position, Medeka Newton, Kia Deka Kula, Rodin Kulangajan or taken Kawat, Kocha Garrison, Dien, Kia Guadan, and Tikatin when Chaga Jutin. So name a mutual kajano kana dapal SPLIO chicken mandan le road of guada me chicken lado chicken SSPD abo chicken ka jut. Another big report kabukon sugar guasame. What take the unit ko kien to the pin wood shall kenyal denyal ken kwarko kien wa gorkano bade ken juba bade ken yan match ka jodana chalat ano gadjani ka tara ni kalat kije. Lat kenen wone right now ko choko jojo gwano sha jongle ndam cha yuan match we ke jeno binetin kontra la dine SPLIO kenen ne kon la nwer waya mi dombi we bor ka joran chalat wa gon ko kien bo right now we jeno bika closing ano bikan dor chal ka mo juba bikana mag but kwale kujeno en juba bro da latin ko what tension is very high there ko wona in kware ke election so right now ngai ko na dialati mara diana chalat analysis we ke jeno dong be kirma yadi beja force ko be dakrema char be jelun ko bora ke force nike ko mu e kan jara ke force nike den banat baga jako bika match ke juba ki bugo we ke juba ka jora na charat ke je maradian kan kwadi ala continent kon ke ken this state kan dial ko tipin kirma yadi dan le ken ke lo gor kan o de ne dial enra mo te ke state mo del lyak ni kirma yadi bati jena nan to kon te mo ka jongle state je ga me ci dakar gay ko ci wono no dere law nwer communicate there ka convert ala ne mode support ne kir but right now ngwani shiga backfire
chele la jantai dan e che gu ki jeno der let ke jen shime chwal ken no we coach no so che nyok badan tema ko report cha non gwa se me ne konti la ngwanen wari ka tai dan e cha nan na ke je che me cha ling ne chob jandang ne bakal cha ga bokare nyal no wane me che jallo an mi che non kano banadil gu jeno adob den bnaw nyam tinone so na me da la je report dan gore de nywa kon kel ana chana gu closely katin kon lat corodian qui kon member mare yike juba qui kon member mar gon ti kokien but okay one last information mandana check che de parwi edung lul gat kot te ga joma chalat mitine dial che gay right now ko social media lol gar kot gwade dan che norway ami che cholo no kene ke terrorist group right now che rodo nyok ke report mi chalat ka report mo chalat wonene jenate ke ne ti kwana influence ko bi korba to ka jongle ke ba to re loka bade jono nene me dan ti kan no de kan lo nwer community jala ngadieno let me tell you guys ngadien gu kan o mi lo nwer chika tiai chika we ka kume den chire me jikane gu me shange we can order la below kan wer dial de ga chu gorde de ne dial ra mo me kana road kana tiai de kan chu nak de kan chu sideline ga dob dan we can eja but they did not expect this one can ngaje no budo bele backfire right now they never think of that ka jo chalat gwasame Ezekiel lol ka ta dana banaling Ezekiel lol chala do nene Ezekiel lol jene former oil minister Ezekiel lol gar kot chesas PDF cheke jogo no nene nyenye KSPL ayo ka gora ne diala kontila tila support riken ray wich ka jongle ramimo mit chunkel ke ku SPL ayo jene threat ka comedian neme lere je chirme dana chalat kana sir medan me before kana tra kana nak charoj me channel nen me bre ne me bakula jien wade dana ko ngama jurtun charoj kelaro wone ne a generated talk ke terrorist group kanware lanwar wayam che lara joj the same thing today right corner ke report dana chalat gwasame a genene a gen dakling machar ba kumere je ba je dil punish aroj me chalat Jalaro nene alo women that lerin mutual ke campaign ko ba gat lonwer community ba kan ken rammo mo lokku me ker me yadit ko ci do ci backfire ci tel option do den me dan te ga joma chala da woodkel mi cirwaj wonwara jala de wonene wade dane ba da kuma charme ba je kula yentin before kanani yen then cha well coordinated plan cha jeri aleka lorgar kot keta bande ngai kene di ala kokien chika wodwal gwan mo dol katen chare na moy ka right mo right keje reng ma char bana je yenedi ke bo kon widu bana jegde chikana yat pinyo no nene nuere kono ka reng ma char bana kep ka ngwane tila ngwane nuere bana guru bana mekin bana ka kep bo correction din bana kule nen and gwadan bukan latin bala ni nasr ko ngai kana gwano meti kona tike ngwana nuere kan ku korudin la ganga jama anyo gor kano baring ma char ba jo blame ene mi tuogo bawo yor winga wiriyang ma char lol gar kod was there kene dial ko ken ko ripon mi joje kok mi chalat then mi chikan do lo chikan guje no na mbari alaka then chukan Johnson lo chukan kwany ramdan la ko disarmament chukan markel kene kwang shorale knowing that charge buno kan wer why army mene me chi korche butwo kore chi tuo me cha kuru nyun chikan guje tela duo then after that me chi korche ko tuo ga chwajo na mene general uri shwal me majurda chikan guje no cha jackpot cha je hit chikan ngaje no chi dunia cha succeed tel go merek ma char bro la lantin chareng ma char yo ayo kep tire mangai kondiale ka plan mi char le keken so no mo agenda lat ka gadi kenyirien kereng ma char ken everybody mi school yang ma char ko support a trade keke kan char no nuar bi kariya kade
so riêng mà chara wo tere ti jien te la lian nuer mu choda kapchong chime da la lat ken wo riêng mà char ko na influenza right now tere ti jien ngu mi chikana lat wo ken ga manne kan nuer kere nyale me da lo nuer community mi chukula ka jentama jele chima dan dong chikan de ngaji no lat me le roda me bo na ga na serbit ke chikana no de ga marke kuma bat ngut kuma gore ke chi dar gai ko kele were wi loka wena we ke influence chulet bo shia gwaye but after that kalode jok boom to na book kerenya right now let's see kene dang di chukula na kan tama me chingwa chi ku backfire no gwasam chingwan je guje no me gwalat dar gai cook there ne kir mi yadi dika mi chin waranak more than 40,000 people teach nek ka juba chang ban yala no plan me shi plan jana dial but a plan me shala da kir mi yadi ka right now ka ngana ku jel kere da wode ne ga joga me the people like lol gat kot kene dial ko ken so de tiga di lat karodian kon wor baro dan la tok mete mi jeng mi chala ran ba di la den go jin ci mi jek ci lat right now message de very wrong long be jiga social media mu guru ja jaten en campaign de chebe succeed ko right now mi ji to ko lon wer community en wale be jong le mo be ja dak be so zan be dak liu so jenta dan le ro de ne me ajen report an gore de larye tin cha la dan wale ken ko lat korodian bantin diala kontin be ko kor gwaden be bana kala nen kel cause te de mo long lat korodian di bana lin kel ka gwasen be for now ade jogo non kwana chongo gwazamo men char men ya ping gwazamo ne gore ping ka chuje peru jeno bi channel bi support en betemal